Welcome, Miss Global Tibet. Cambodia! I'm honored to represent the beauty and the culture of Tibet, the roof of the world. My name is Tenzin Paldon. Norway pyoge lungtin khangi lirim sinsi nangi kuliya chamji dashtla shu ngatin si chunsi yi. Number 2 khondu sinsi nangwa dini ngelam pyoge zangma tinsi petre la ki Cambodia thang Vietnam ge kapni nanglo leya cho shimbe Miss Global Ham khole zangme tendur na nyamshu nangkap rangi ngotwe nangwe le chinshi chagi yu. Kongi khole zangme tendur di che Cambodia war pebyu kyang Gershun gi nushu gembe tendur ne chiten che go chung yu. Theri nganswe lirim di nang leya ne du di dan te che tinsi petre la nyamdo ngazi ling nishu gi yin. In front of everyone and connect with the wonderful women around the world. Thank you so much. And I am so honored to be in a voice and the face of my country, Tibet. Big yellow. Thank you. Nyecha pedula gi thanda Cambodia da Vietnam gi khapni nang lo liya khole gi jame tindu nang lo la nyamshu na yo re nyamshu na wa na shin ta di geji gi jema nisanga khongsu ya mingbe na ya dinde ge chungsha dilya nganchu gi lungtin khang gi chap shu che chamdi shu gi ye thangdo dilya tha khasan pedula gi Instagram gi nang lo liya nyin thu min ja wa ni te na sha di nang lo le pedula gi chowa no we thone ta gena shung gi nyu shu le kembe ani kyang gi thanda jangme gi dendur dine ma chiden chi goe gi ne dang chung yo wa dinde ji ko na sha thakap didu kaliya rawan ching gi ge khap chi nang lo la ta geji gi dendur dine ma thyung go du so so le chowa kharu chung so kap didu kaliya pageant gi ta khala ore ta ni ni na ngal inde do thanda ta chung ma nyung la nga ran do china pageant da mangu to nyu ni dong chu bi nga ti Miss Global khorang la tu di go di nga ram din la pumo de ga rang yue la pumo ge chu ne nga ra top 20 le ani du di go di nga la inde ka nge chi chung ma so da thanda di thalo di nga la hop ta me ta inde chung di go di ga bi khonzu gi chang ma she ma so khorang zu nang lo ke ja shi di nga des keche zuburata khokyo da ngarangi kho ani ngarangi kho ni lope pambu chungsuta dende doji race ni pura khunzu ki dinangla fix reduce ani ngarai ne ki video khashi shikya yo dinangla da khorangi tangzo ngai na chine thangbu ki teringi dineni New York ne chine pa Cambodia la flight chi nga chine thangbu teringi Cambodia le song chuzu ni sedu flight chine pa le du go du ngzo thang khala ore ta thang sue la khari ku chi thuzu yo mari shargya checking chi chine ani ngzo venue la toi venue du go du ngzo ki on de la sash ceremony resha sash ki introduction round de redo an khunzu ki di TV na temgi do khunzu ki Cambodia channel la TV kangza la tendu go du ngarang ki introduction dog samte re ni introduction di main so dikhare ngarang do china kollegal shija chunju shile gyo res shija chunju le gyo di dinang la ngarang la dream pe chibu ju di ngarang gi tiga nang sing nga tawe ta phumu mangu yora changma la mikbe te role model chi chini ngarang thini delle is ngarang gi dream chi che ani most important ngarang gi pheba mingji khi chini ani ngarang represent chale is an on di chini ni stage la dose mon di share res interview nima thangbu dalare ani di next la ngi gi phu yellow la yores phu yellow la di phu yellow la it means free Tibet ra an khorang zogi Cambodia la ta chungi ta organizer du zogi ha ko min da ta khon zogi khala songa next la khorang gi indigi cha khari she na ha go maso ngazogi ta na indigi cha shit politics to shira she min dus an on di ki khashin Cambodia ki prime minister ta dango ngazo di television broadcast na ma te da next la ngal phone le sus ani khorang zogi Tibet che ani Taiwan di competition ni matten gores khajina na khorang zo Tibet ta gyana gi ni ta
under now race but Taiwan the kisi Taiwan la or ROC Republic of China gya na ani shashola sung ani but Tibet martin goyes even kisi Vietnam la doni pa doni zushu na ta zushu ni main the event ding azu Cambodia la chere pa thangbo nima thangbo ding azu SAS ceremony the Cambodia la chi and then Vietnam la hapta chik singis chite ani surangja main event la le and main event sul lidi go make sure khare Tibet dinang la zushuk ma chinche keshi ni wondi la dikije wondi khorang zo nanglo shi de ni khoso ma hang le sang so indi chira ni pe nanglo lo fix le sembe lo phambu chungso ra ni gi organizer dilap sang kije indi shi di do ni gi main organizer dilap sang mi di party ni dosa kyo indi kije shi chomares thanda mind your business modam line de malaps landa ani nga hang sang so ra khorang nga dam le so an khayo mare nyama do china khyang yo res ni dong chup din la yo res an thalo problem chi chuma so nyama ta thalo ine khari chungu mare les nyama do china ni gi dos na social media la yo power ro yo mare nga do china followers show mes ani thalo do ta thanda jesh kena ta social media re da pa social media pe shuk shimbu yudi marang la follower yudi pheba mi gi tende support yudi ani khorang zo gi kyami ro ji shenang chi an tende phone ro stang ra pressure te kang la ani ma ming tuen ro chi lo phang bu shung so ani khorang zo gi la di nga zo gi kyorang gi dang go speech de in politics yo mares ani khari ro ji chi na inde khari effecting now that pani prime minister ki phone le ro ni level ngara go chu sas khajana ni gi phe yelo la ra which mean free Tibet la ra khorang zo ta ha ko go mara ta on di in the incident was chasons la on ta thanda chida ne ta ngaju gi phebas ta sundaji geji dingja le ya thöle du gemi gi nushu te di ta mushu gyusum gi nushu te di ta pe seu ro ji ta gynden gi ne dang ro ji cha de ra thanda perula do cha sha be na ta thalo khole gi jangme dendu di nang lo le ya nyamshu nang we kabla gemi gi nushu dinde chi ti gi rewe chine chen nang swe kisi themba ina kap didu kalia donle che gi thati ro ji khari na yo na ni ki in the pressure do the I mean namju ina in the around dojina in the experience che mera ni na pageant do nyu ji mala shu in the last time nga to go the quality maso na thalo in the doji ti go de ani ngara hang sang so especially thanda the Cambodia la the kelkap dina the kelkap chinju ji ngazul the nyamju she ra ta gyana gi the one she shini khala ming ma te che sash pheba gi sash di khala main event la khuma chu che khorang zo khari lesna na pheba gi sash di main event la makyus khisi khura makyuna pomu chang ma kyunju gu mes den ngala lasta ani onde doji chira ani khala re the pe unexpected to shiresha ngara endini ni chungur samasung la on ta thanda pedun la gi ta jangme gi dendur dine ta 수수기 마 치딘 치고에기 금센 도저와 디 쪼보 가리 토유메 다단다 차기 망부지 되나샤 송소와 베나샤샤 베나다 페제 권초기 메와다 페겔로 라초기 메와 근데 망부지 되나도 갈이야 차기 딜이야 10정 오주지 나로나 you mean so the tumse dikhare ma gyapshi kya goe di ni gi lungba chin chi la su country chin chi if kran zo main organizer dil ke che she la sung phajutar organizer naglol partner mangbu yora mi chiran ji mara din mi mangbu chi gi pesha mangbu ye re ngodi mi organization ba dingal khala khe secure country chin chi la mi organizer che dil ke che she country chin chi na chi khare kya na represent chi na chi semina ROC yap ni in the young see hora mare like khanchina ni gi admission nga di pageant the last summer ni prepare chi like application last summer ni lu like pheba rang gi Tibet rang represent chi ni lu res then the last summer ni chin thana tab thuzu dinde mangbu res kisi rang sola dinde objection na dinde kali na da phu ni gi pheba represent chi ko lan ni la sha ra nga zu thuzu dang ani time that thuzu sama save chi ra tuzu dam ta pesha da ta de khajis josong join na dinzo pura save chi re le ni kyorang za law le nga de last ta tuzu ni seru namdu fly chi shi delle chi suzo khala ore ta mentally physically pura prepare chin le di khale indi jungu mare stola na pe se va lo phampu chung sung ngo di khorang zo ki main ngo de rang la sungala country change chi la ni kya kap change chi la ni ngo de ni gi deny chi 용시 마레스 한 어디 저들 라오타 탄다
kyan la da gami ki shu da gana ki shugin la da ne da kyan thanda khole gi jangme dindu dine chiden na yorwa chide ma shi shinda lamga khesi na maswe tidu kablia susula lamga shemba lana khala ore shemba bi yore ra khasilanda kisi susu ta ngaro jina represent shemba country che yore inji miji country na ke yo de chigo estro yo mare ra country khari na chi shure represent chi shure ngaro jina kyuka bi yore span ngara ina pheba rang ki pheba ngara pheba shimbata ani pheba rang represent chigi lan le re an kisi nga digam chi khunju gengal chi ma chuna pheba sash ti kyo ma chuna ani ngala kyoba che me ma thune da there's so many opportunity yangu pe mango opportunity rest chubush mare pageant la de la thanda di chungyo ngarang do jinda da ni gi la last summer ni ngara prepare chere ngara thadi chere mentally and physically in tuju pura te ngara in New York stingi ji New York tingi na number lang ju chama khin sire ni New York la khaju kale yore lega chuju ki go je lega chure khangla te ore and deep poet tuju te shini discipline susula discipline gym la do che khala kharisa we pura kale gyap chidi last la korang ju ki je dira ni samu khod shada khare country represent chima jo che sash khema jo che pe ani thap ke oro shtong suda ani dinde china dig mindula ni organizer la nga yungu mare le khorang ju gi indi ge china indi di china ni country khyejo mela na konda nga yungu mare nga pageant la yungu mes you know an korang gi ina ni gi korang ngala message le su korang gi voting line top 5 na la dus korang pheba miri pheba pe mangbu gi support chi sha korang la support system pe ya dus an korang di chiro chi la su but korang gi ni ki je shedang di ani ngara pe gama so lu phambu chu so ani ondi gi nga yapshi kya ima yapshi kya utos lao ta kyan gi thanda khong du sung na shi re ta pirla gi kale tinde chi ta dawa mangbu gi ta kule tinde mangbu chi kyo na yo re to song phen chen bu chi ta yo re ta jema su su gi ta de geji dinja dinde chen bu chi ta jema khogab ra ro ta pirla do cha sha na ta dulam khura ta themba rimje gi thone ta geji gi dingja la ya kyan ta nyamshu na di ta kyan gi ta khala ore dulam do ji cha de yo ra ta kap didu kala jema kyan gi khogab dinde chi la gemi gi nushu dinde chi le ba ina an didu kablia dongle khandis nangi me ti kolya chik sungro na da chamaha ko re phe gi sash ti khyndi go du ni ge khan la ore ngarang zu ta rangji sure re but still I'm ngarang accept chigo mare phe di Tibet belongs to Tibetan nga zu fight chirang terang re an mutu ni ngara dira rang chigi is kho platform rana kho ina ngara phe represent chigi is ani simshu nam ya chai mes ani te on derang pirula gi da semtu gi ne chu dilia da phebe chi zo nanglo la pirula la gyap kyo chi da pemangbu chi chuna sha thaba du thanda sane female henzo thanda New York New Jersey gi sane female henzo gi khodi wola pirula la da sane mangso gi nelen din de ge shuna sha kap du kalia so so la da chowa khari ro ji chungsa nga pe go chungsa khajila na dinni tat New York to New Jersey female henzo che ani tela organizer mangbuji ngala nima thangbo koran T1 is tada da mal japon na chin di chire ani last thama lady go di koran chu ki ngala de rang lasun tobe di khechmu mares main di susu country represent che di khechmu res ani khesi kyorangi decision pe agul indu sunga zo sama de la ngal shwe la ani gap yor pe mangu halle wa mangu na lesha ni mara in message pe mangu pe mangu ki message mangu lesung ani onde nga inda ban tu che shwe in samalola la ta nge gi ngone kan ti shwe da ga na yi ani thalo gi ta ni do ngi sa sum ta ni do ngi sa sum le gi khole jang me gi tendur dinan lo le ya thob yu me la ma te ba ta khyang gi phedun thi da na re phage la phe che ta Cambodia ba du phe na che khyang gi phage la phemi gi chap chun thone da nyamshu ji na yo ra pirla le ya thu che na shwe